naNkulunkulu lo Modimo. alibonge igama lika Jesu. Amen. Sibonga uNkulunkulu ngendodana yakhe Le ba Modimo ka mogae uJesu Kristu Jesu Christ. eyafa yavuka Shwa atsoa ngosuku lwesithathu yanqoba ukufa atsazi la ba fenya le yazi yanqoba ngisho uSathane. afenya le Satan. Igama lika Jesu alibonga. Itsola Jesu lebo. Ibandla malikhona alithi amen. Amen. Laba basindisiweyo Baphulizwe abathengwe ngegazi lika Jesu. ngamali ya Jesu. Alibonga igama lenkosi. Amen. Laba bangafafazwa ngegazi lezilwane Basa tsilwe ngamali ya ngoba igazi lezilwane laphelelwa ngamandla. imali ya phofona ila felwa kumali. Alibonga igama lika Jesu. Amen. Haleluya. Amen. Laba bangakhipha amabhadi Baba sakimthingi ngoba bhathi. ibhadi abanalo. Ubani di unlucky Laba abana. abangaqumi Baba safuthini. unenkinga ke mawuqumi. Unale mathata ya ufuthi. Awunenkinga ke mawuqumi. Unale mathata ya ufuthi. Ihlale nengubo Ukene ka mokubo izingcoli. ibe bekujile. Makwenzakala kwafika umuntu ayithinti le. Awukhandi awufihle motho lesikayithitsa kubo yini. Awubazana sibonga ivangeli. Ayina kule wife ngeke. Bangazi nabo bakhona abaqumayo Akithi wa temba bakhipha futha. iflu. One some flu. Uyabona sesiyezwini lenkosi. Yabona sekantswini la morena. Ngisomfanyana. Salimshanyana. Ivangeli lona la ngifica ngisomfana kodwa nje khithi ngisomfana ngakakhona. Mfana mara nikusoke imshanyana. Abantu wami wayekhelene namandiya. Ngakadi wakana hela. Wakhelene naye hayi wayakhelene. Aheleni lo. Lapha endaweni yase Washbank. Mola washbang. Kodwa la engabona khona ukuthi yazi umuntu uma engenaye uJesu Ngikilabona tengo ramuta sina Jesu. noma ngathiwa usesilungini noma ngathiwa La ukathiwa usugweni kapa usugweni. esilungini uqhubeka enza izinto Utsola phela etsa dintho. lezi asuke ekholelwe kuzo. Zeyadula ngadumela utsona. Kwakunebhodwe laphana Nona le pizza mola. yabona leli bhodwe nemlenze emithathu. Pizza ena le maotwana mararo. Hayi ngoba nami ke ngangasindisiwe Wandena nekusapholoso. omzaba bami babejwayele ukuqhuma. Umtswala nematwethu ufutha. Hayi nami ngathi awuthi ngizama ukukhipha amabhadi. Thina karole ke kinsendi unlucky. Ngabasiswa kwathiwa ngibasitshi ilokhuzana isitini. Athwa kibase Ulasi isitini sasikade siyabona izitini ezibomvu. Kodwa sasinembobo. Mpane sinaleli suku. Ngase ngiyasithatha ke eceliwe. Kasinka hedina. Ngase sifaka kathiwa ngisifake la ibhodwe. Athwa ngisikenye momedzini. Bese kade angikwazi ukufutha. Antakuthi ufutha. Ngasondela kakhulu. Kayatamela holo. Athi uma ephakama amanzi ngizongishaya ikhanda. Aka betha ngkoyi. Ngathi ngiphuma bazalwane lalibomvu. Ka kizo wena ngone le khubedi. Mabuze laba kulamasonto lakugunywa khona. Babuze babathi Ubona two colors. Ubona nale mali. Usi. Ubona ka uchile. Manje ngibonga insindiso. Kile bophuluso. Kuthi uJesu asikhiphe emahlazweni bazalwane. Yesu ngitsitse mahlazo. Uma usindisiwe ukholwa igama lika Jesu awufundiswa lona. ukuphumela kilibhizo la Jesu lona lindosi. Kholwa nje igama lika Jesu Dumela lona. ibhizo la Jesu. Lodwa ngoba igama lika Lona Jesu vele. bazalwane linamandla. One ibhizo la Jesu linalmati. Uncika kuyo uJesu. Uyitheholo Ubona Jesu. uncike kwezinye izinto uJesu uyakuyena. Utse di Jesu Kodwa uma uncike kuligama lakhe uyithehile ibhizo la uJesu uyayibonakalisa. Jesu wayibonanza. Malibonga igama lenkosi. Kuleli viki esisuka kulo Bekinyaka tsona. Saturday besikade sisemkhulekweni. Kamkibelo nakalitaphelo. Umaka Maqingwane Noma Maqingwane ngicebe khona la Nantemo wase Newcastle. Wanyokasela. Indodana yakhe la esibhedlela Moya almospedlele. bayidubula. Ayilabo mthunya. Kusho ukuthi ke Jore. bekumele anqunywe unyawo lwakhe umfana. Utsenze lutho la lehawulwe. Umfana nje omncane cishe niyambona kuMaqingwane emncane kanjani kodwa ke mncane mncane kakhulu ke liyambona Maqingwane lo umncane yiwa oze emva kaMaqingwane bahlukaniswe ingane yami yentombazana. saya uhantswe mwana wona Saturday kamgibelo
ibandla lihlangene sakhuleka. re la kopana ga rapela Ngiyakhumbula nami emkhulekweni wami ya omncane hopola le na thapelo e engawenza masithandazi. kila ka yetsa rapela Ebese ICU la mfana. na ICU mfanola Uma sisemthandazeni umkhuleko wami wodwa. thapelo ya kana ile ngwe Ngathi inkosi ara mgae elo mkhiphe ICU kopa umuntu ayongene wodi. aye kena lodi Hayi ngiyakhumbula ke ya lo. hopola he thapelo Ngawuthandaza ngawusha impela. kana ka rapela ka Ngoba ngase ngifikile ICU. kuba nesekufikile ICU Sithandaze likhuleke ibandla rapela sathandaza. futheo rapela Sunday asonta bese behamba beye esibhedlela. base baya sibhedlela Uma kuphuma inkonzo. awuzwa futheo Uma efika uye ICU. afihla uya ICU Izolo sicela uJesu ukuthi akasuke lo muntu eICU. mabana go kupile Jesu Akaye motho a wodi. twa ICU aye wodi Uthi uyafika uDr Jesus usembeke wodi. awu afihla morena Jesu Dr Jesu samsitsi amselodi Uma esefika lolu nyawo dekuthiwa awufihla lutho lokuthwa kumele linqunywe. tshwanetse go gaolwa uDr Jesus Dr Jesus wami uDr Jesus bathi hayi asiliqine nje asiliqine ngeke sinqobe. Asekukhumbula ubufakazi imiracle yokuqala kaBaba Madlala. miracle yamathombe tate madlala Ngayela mina uJesu wami lo Yesu waka useqedile. ufenze mera Ngihambela mntawo. nikaikela Ngiyanikhulula ngaya kodwa Jesu useqedile. ona Jesu feditse Ngoba kumnandi bazana ukuphila ngokukholwa. banomnati bayina Bese uthemba igama lika Jesu. esothetha bitho la Jesu Ngoba leli ivangeli bazana kumele lihambe wani nezibonakaliso. evangelii utshandisipile Lapha Mark chapter 16 Mark chapter 16 usuke ku16 wehlele phansi. 16 Lithi iBhayibheli lezi ibonakaliso zizolandela zizolandela abakholwayo. badumelang Kusho ukuthi masingekho bazalwane imiracle isibonakaliso. tshwantsho There is no God. awusana modimo Akekho uJesu. awusana Jesu Angiphinde akekho uJesu la. hayo Jesu mo Nayisondela. lika ikerekela Ivangeli lika Jesu liqiniswa amandla akhe. kheri ya Jesu itiswa kumatla hayo Ngoba lezi zinto ezamehlakalelo uPaul tsetsela tsa hlaya mo zenza ukuthi iqhubeke ivangeli. yentso ho tswele pele ivangeli Alibonge igama lika Jesu. amen Nathi ke bazala uqinisa ngento oyazi nathi utisa ka ntho etseba ukuthi uJesu uyaphila. gore Jesu ya phela Esikhonza uNkulunkulu ophilayo. go tsa modimo phelang Yabona le ndaba ngoba ilokhu iqiniswa gobane tse itiswa abashumayezeli. ba re Kumele nathi siyibamba. o tshwanetse le gona re tshwara Sikholwe bese iyenzakala uJesu esebenzisa. Yesu a re sebetsisa Ngoba ivangeli lingamandla gobane kaNkulunkulu. ivangeli ke matla modimo Ngoba umuntu ongawazi amandla gobane motho a sa wa tsebe matla ungafika umuntu enenkinga o ka fihla motho a na mathata amkhombise noma izangoma a mo supe wa ambonise noma angithi akawazi amandla ha wa tsebe kodwa matla umuntu owazi amandla fa motho a tseba matla umtshela ngamandla wabonile empilweni ka yakhe matla wa bone mo phelong ba hae ukuthi noma mina ngingakaze ngigule kodwa into engiqinisa ngayo amandla kaNkulunkulu noma mina ngingagulanga amandla ngiyawazi matla ke wa tseba njengoba ngiphila nje ska ha kuphela nje ngingaguli isalwa philiswa amandla nje philiswa ke matla manje kumele kuqinise nawe ogulayo tshwanetse ko tise le wena ukuthi wa kuyaphilwa egameni o lika ya Jesu. phela bitsong la Jesu Awulimnandi ivangeli bazalwane. nathi ivangeli Umuntu wafumana ivangeli motho la fungana ivangeli kwangathola isonto. asifungani kereke Mnandi ke ivangeli bazalwane lenza umuntu ahlukane nathi kereke etsa nazo motho zonke izinto engamanyala. aya gona le tsona tsohle dintho tse Uphile nje itseng impilo phile ehlanzekile. ke bophelo bo hlokehileng Uphile impilo ehlanzekile bophelo awenzela abantu bo hlokehileng ha o etsetse batho kodwa wenzela wena o nephakathi etsetsa lakho. wena le lefelo la hao Wenzela wena nephakade o iketsetsa wena lefelo nephakade la hao lakho. Uyabona mawuphila impilo engasoleki yabona o phela ungajovi. bophelo bo sa soleng o sa jole Ayikho into ekukhathazayo. ha ona ntho e tshwenyang Futhi awuhaleli noma kuthi ubona ama couples. ha o gale la bona
angithi uphila impilo ethokozisa uNkulunkulu ayikho futhi into ezokulimaza ngoba uphila impilo efunwa inkosi. Awuyazi lemnandi evangeli uthi uJesu zanini nenithathele lenisizwayo uthi nje ngizophumuza ufika Jesu uyaphumula awufikile Jesu uphumula uphumula kuyo yonke into phumula uthona zonke izinto lezenzeke ikhulu inhlebo uyaphumula uyabo phela umzalwane mayihleba kaphumule bazalwane ase bayaphumula twele uyasinda uyayimela futhi umuntu uyabona uneyindaba uyakhathazeka ukuthi uzosanini ke ngixoxela ucela manki kopanele ngibulelele imgede mayengakuthola ukuvoice mail awusawufuna ukuluva usubuya ubuthini weceliwe hayi bekubingelela baba khona into efuna ukuyisho usuthatha isicindezi seyihatele ile mthwana abathatha uyitsho awulimnandi ivangeli amen kodwa limnandi nomvela ivangeli imnandi ivangeli imnandi lishintsha i-character yomuntu ichintsha mayithoko umuntu yabona mangisemthandazweni akulethabelo inkosi ngitshela ngami mureno umpulela ayingixoxeli ngabanye abantu ampuleleka bathu baba umpulela kanini uma kuvela umona awusamona isilindi ngiyaphenduka ngiyasukuluka ngizwakala ngizokhuluma ngomoya akukho hali kitlobuka kamona kanti ukuyimi antuhona ngoba kuyingozi ukukhuluma ngento ekuwe uyima unkosi ukubasela kwabanye usoyifikisa baba ungalokho uthi awuhlebi sikano awuhlebi kanti wena uyahleba antu yase lento isho ungayenzi ngempela nto ibulele usayithi ngoba unecala mawuqinisa into ongayiphila kaNkulunkulu isa kanto osayiphila amen phela abazalwane yindawo engcwele kufanele itulo ehalala indawo engcwele itulo ehlokile akusiyona indawo yokudlala asitulo awapha akusiyona nje indawo yabo asiyona nje itulo suke silethe udaba lwethu kuJesu sisadaba kuna futhi kumele uvele kuJesu uhlaya uJesu akukhona la osahlule ukuthi inkosi ke umsiza lo mngena nthusi ungabi umuntu uthi iba nothando ukazalwane hato bayina masiphuma la alukho uthando aliyo hato uvela ubona ukuthi ushumayela into angayiphili ubona gore rantha sayiphilile ngiyabathanda mina ngiyabathanda bathanda uceliwe ubona ukata awufulweni abanye abathanda abangawakati bezohlasela nothando nalemhato afika umuntu azahambe ngibuza wehlase yazi ndiyansizwa abasipile kivutsoro yamziba namunolo yes awumtsiba kodwa unothando ona lelgato hlale nomuntu eduzane kwakho kuleli muntu awufulweni awumazi ukuthi ufunda ubani awumtsiba lorobala mang uzongithandazela kanjani kunesidingo somsebenzi awungazi ngihloka mmera kwa wena selfish ngisho emkhulekweni wena uselfish ikhaphelo nyama thandazela nje wena nendlu yakho kuphela wena nje lendlu yakho fela yebo mase uqala uthando yebo awuthoma uzombonisa kumakhelwane wakho utalibonisa umyalo no umzalwane wami amina wakho uyangibusisa mzalwane wami kodwa usisi sibusiso phela amanyathi indumiso akusikhona ukucula umuntu ekwazi ukucula akamuthafa nobi ngempilo yakho nje liuphelo nje bahawu uyamdumisa uJesu namrorisa Jesu nike nisho iphiwo umuntu ekwazi yadwa kanti mawusudle nayo lenkuze eculayo impozimalanga nje iqhu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 q
bambe ngesiphiwo. Bona nje o tshwere ka mpho. Yazi uma ungabambambile abantu ngesiphiwo awusaswa batho ka mpho kufana noma ngaplana cediwe ngakawukenya awuplana uyizwe inkonzo kusilendi uhle go thutheo ma idumisa nonke go risa ka monga ngeke kulokhu unsweninisi ukeke wa batswa tsuninisi uyovele uyiphose tla ifa ngoba uyayizwe kuloko we utla thutheo ka mo
phela into bazalwane kumele ibonakala phakathi kwethu uma udumisa acelwe sidla impilo yakho hayi umhlabelelo wakho ilento yenza ukuthi noma kukhona umuntu ehlaselekile inkosi imphilise ngoba kuma abantu behlotshiswe ngobungcwele abatho kapeswe balaleli mina ngixoxe ngeteam nakubuka ka team lesitshela ngama team kunena kubuza ka team kodwa ngikhuluma ngabantu abahlotshiswe buka abatho bayeswe buhlweke awulimnandi evangeli amen insindiso bazali imnandi fuluso wena imnandi ayimnandi insindiso ngiyithi insindiso iyoniwa ngeke fuluso isinywa kumuntu yoniwa umuntu isinywa kumuntu singabazalwane siyayilungiselela bayina ukuthi makhali ilongo simbone awula trompeta kambone Jesu ngathi nje singambona uJesu impilo yethu bazalwane Jesu afakazela uJesu apakele Jesu noma silele kufakaza izulu lawo rego bethu pakele hodimo ngiyamdumisa ke bazalwane uJesu ngiyamdumisa Jesu obanoma kanzuzo labade besibingelele kanzuzo bahlolwa le basuke eNewcastle lemhlangana wabatswa Newcastle usebenza lapha kuma kanzuzo awufika la awufika kunegidigidi sengelosi zamangeloyi ezinye izinto zenzeka ungakabheki isandla ndodidi yalo sobe matso angifakazela lelinye ilanga udadewethu katsazele ngwane efike la ezongivalela isikhala afikile ngehlile ngekhaya udadewethu ayitsediwaka ephila ehamba namaphilisi asamaphila liphilisi ehluswa ikhaya athwenywa ngehlobo enganqamuki isafeni wanele wehla wanyathela njengethi wathi nyathela kanti unyathela la kunegidigidi sengelo ikhanda lavelela nqamuki lo ihloya hawo sisamsini kaNkulunkulu umtsengo modimo ukaJesu la yawo Jesu ikhaya kaJesu ilahayela Jesu akusumuza umuntu indawo kaJesu futhi akusilona isonto ibila sigrek ngoba isonto libasiza abantu grek ayithusi bathu kodwa umuntu osiza umuntu uKristu Jesu umuntu Kristu Jesu manje kujabulela le ndawo ukuthi iqhabela tole hore morena lele la kunegidigidi khona seyibizos igidigidi zamangeloyi Nkosi yathulisa yabamba imoya yemine morena tshwara moya emine yahumula kwagijima ufakazo yedwa ogama lakhe linguJesu ngibitso la yini Kristu ngoba igama lika Jesu bazalwane linamandla iso la Jesu linamandla awulinamandla igama lika Jesu amandla bitso la Jesu ndate mhlongo ndate mhlongo babulala basikaya kwabontshwa singayi kusibana namadlozi baba nalibadimu ngoba igama lika Jesu linamandla man bitso la Jesu asifune incwadi kaLuka atlabula buka Luke uchapter 10 atlabula Luke chapter 10 yes chapter 10 lapha kwabase Hebrew sothi 12:23 mola bukenya i-23 bonga igama ke lika Jesu bazalwane bitso la Jesu bayina siqinisa ngalezi indaba tisa katabatse ezokuthi uJesu uyaphila Jesu uyaphila utshela abantu ukuthi uJesu uyaphila uletse batho Jesu uyaphila utshela abantu uJesu ukuthi uyasindisa uletse batho Jesu uyaphulusa utshela abantu ukuthi uJesu ulapha zonke izifo uletse batho Jesu alafaka athethelele zonke izono atshwarele ka moka dilumane igama lika Jesu linamandla bitso la Jesu linamandla libonga igama amen ngikhumbula ngesikhathi ukupula kanako makufika itende ngapha awutla tente la engakhulela khona kana kaholela teng ababehlabelela lapha netendeni nene bawupela mona tente wawuthi mawusekude mntuma usekhaya kabu hayi bese umuza athi makhelwane ayelwano ebemeze setende ethi makhelwane athi bese tithali makhe makhe hayi nami kanti ngakhelene nali itende ngibona ukuthi bakhuluma nami bathi makhe uthi mawufika lapha etendeni uzobekushitshwe umhlabelelo thokozani sikhuleke kuthiwa ihlanga kaphela ngoba uJesu inkosi ngoba Jesu ke morena hayi igama lika Jesu bazalwane namandla itso la Jesu linamandla
amatla. Sizoyifunda ke ku chapter 10. Sizabala Luke chapter 10. Gcwele nje namhlanje noma kulezi ikhathi abana konze ukuthi ngiqinise ngamandla kaJesu. ukitise kamatla Jesu. Abantu bazi ukuthi igama lika Jesu bazalwane linamandla. Batho ba tseba gore bitso la Jesu lina amandla. Ngoba laphana Izenzo chapter 4 Didiro verse chapter 12 verse 12 liyasho futhi bazalwane likhe linye liyasho igama ngoba yina hona lesinikezwe lona ebantwini lefuweni lona batho lesiyosinda ngalo igama lika Jesu kuphela. ibitso la Jesu fela. Ungathi lingagcwala igama lika Jesu ka le ka tlala lebitso la noma Jesu sekuphela nje umthandazo la so fela thapelo ukuthi Jesu o je Jesu bize nje igama lika Jesu bize je lebitso la Jesu ngoba ilona igama elikulwelayo ubani ke lona lebitso le ulwanela ihloke bazalwane ligama spire he ba yina bitso le igama lika Jesu ibitso la Jesu liyaphila bazalwane igama lika Jesu liyaphila ba yina lebitso la Jesu liyaphila. liyaphila Ngiyayifunda yabona insindiso mayisifike kahle fuluso ha sa ifihlile hantle alishoni ilanga mhlawumbe alidikele letsatsi ungabuyisananga noma sa akumele lishoni la ungabuyisananga nomuntu usa gotelisana le motho yabona ucasuke lize ukwate lebele mina ngifundile futhi yabona ukusikhathi yabona ngicela uma ucasuke kakhulu noma bangacasuli ase ukwatile holo ka baba ulisa wena uyilwalisa kana wena nguwe igulisayo wena olwala ngozoyigulisa wena otla ilwatsi and ngifundile ukuphila nje impilo free balile chophela uphilo bo free impilo free uphilo bo free ukuthi uma usathane efuna ukusubstitute indaba zikaNkulunkulu wathi ukuthintsha indaba zamdini vele ngikhumbule leliyazwe lapha kuJoshua 1:8 ngencwadi yomthetho usuku ngencwadi mina ngeke wona awukanana ka athi uDavide ngiyalondiswa enhlizweni yami ukuze ngingone mawulonde izwi ngoba lisibani mama ulondizwi lika Jesu aboni ngoba ulonde ini amazwi kaNkulunkulu. Alright, sizofunda ke egameni elihle lika Jesu siqale lapha ku13 sizoma ku20. 10 verse 13 Phela sifunde fundani makethe khona fundani makethe ukusolwa kwemizi engaphendukanga. Verse 13. Maye kuwe Khorazini, maye kuwe Bethsaida, ngokuba uma kwakwenziwe eTire naseSidoni imisebenzi yamandla eyenziwe kini, ngakube kade yaphenduka. Ngakube kade yaphenduka. Ihlala ngesaka nangumlothi. Verse 14. Kepha kuyakuba ngcono kuliTire neSidoni ekwahlulelweni kunakini. Nawe Kapanawume uyakuphakanyiselwa ezulwini na? Uyakwehliselwa eHades. Onizwayo nina uyangizwa mina. Onalayo nina uyangala mina. Ongalayo mina uyamala ongithumileyo. Verse 17. Babuya ke abangamashumi 70 ngokujabula. Bathi, Nkosi, namadimoni ayasithobela ngegama lakho. Ibambe le ndaba namadimoni anjani ayasithobela sithobela ngani ngegama lakho. Qhubeka makethe. Verse 18. Wathi kubo, ngabona uSathane wezulwini njengonyaka. Awungambona uSathane anambona Satana unyazi. Verse 19. Bekani ngininike igunya lokunyathela izinyoka nawofezela naphezu kwamandla onke esithi. Anisoze noniwa lutho. Verse 20. Nokho ningathokozi ngalokho kokuthi omoya bayanithobela. Kepha thokozani ngokuthi
amagama enu alotshiwe ezulwini. Naye into ekumele niyithokoze ukuthi amagama enu alotshwe kuphi ezulwini. Sobuya khona ngapha mangethe hamba lapha ku-12 February 12 Hebrews chapter 12 bese ufunda ku-23 also bala 23 Hebrews chapter 12 verse 23 Nasebandleni lamazibulo abhaliwe nayo indaba abhalwe kuphi thokozelani ukulotshwa kwamagama nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini. Thokozelani bazalwane ukulotshwa kwamagama nayi into ekumele siyithokozele yona into ekumele size njalo ukubhalwa kwamagama ethu ebhalwa kuphi ezulwini. Qhubeka mangethe ku-23 10 Hebrews naNkulunkulu libhalwe kuphi mangethe ezulwini laphinde kwabhalwa nakuphi nakuNkulunkulu. Ubani lo mangethe qhubeka umahluleli wabo bonke nakuyo yonke imimoya yabalungileyo nabangani mangethe abaphelelisiweyo. Into ekumele siyithokozele bazalwane ukubhalwa. Engahlala phansi mangethe wathi kubo ngabona uSathane ewa ezulwini njengonyasi. uSathane bazalwane wabonakalewa ewezulwini kodwa njengonyasi. Bekani ngininikile igunya lokunyathela inyoka. Nanso-ke into enikezwe yona igunya lokunyathela inyoka nawofezela naphezu kwamandla onke esitha naphezu kwamandla onke namandlani esitha. Ninikezwe inina igunya kuma abantu abanani. Uma usindisiwe unani unegunya njengoba unegunya lokunyathela inyoka. Awuyi kubantu abakhonza uNkulunkulu abafile ngoba wena unegunya. Angithi uSathane wabonakala ehla njengonyasi kusho ukuthi awuyi kuyofuna indaba ekubantu bomhlaba ngoba lithi izwi likaJesu basezweni kodwa bona mdawuka kusibona bezwe indlela esamba ngayo iphaphene nomhlaba. Asiyo kuyobuza ngoba thina sinegunya lokunyathela inyoka. Andite sinegunya kuyo iyasilalela bazalwane noma ngabe yisiphi isimo. Uma sibiza igama likaJesu zonke izimo ziyalalela. Nokho ningathokozi ngalokho ngokuthi umoya balithobele ngoba bazalwane umoya into abayisabayo igama likaJesu kunokwenzeka ngoba unegunya awubiza igama likaJesu umoya ikulalela kodwa kusho ukuthi wena uyezulwini malikabhaliwe igama. Bazalwane sothandaza singalahlekelwa imandate singalahlekelwa uhambo lwethu lokuthi noma kwenzakalani asithokozele ukubhalwa kwamagama.
bazalwane imangaliso ikhona endiyibonakaliso ikhona abantu bayavuka ndawone bafika wabanika iBhayibheli namadimoni akhona azathuthumela kodwa into sawulibizile igama likaJesu lathi lotshiwe yini igama lakho Oh, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Igama likaJesu bazalwane linamandla. Bitso la Jesu ba ena le nang le Liyaphila igama likaJesu. Liyaphila bitso la Jesu. Azohlabelelayo liyabasebenzela. Abalikholwayo. Noma ngabe kwenzakalani. Siyabona kuvuleka iminyango. Kodwa into ekumele siyithalele ukulotshwa kwamagameni. Ungajabuleli ukuthi kuyakhuleka kwaphuma imimoya ukuthi kwenzakalile igama lakho lilotshiwe yini ezulwini nasemhlabeni nakuNkulunkulu. Alibonge igama likaJesu. Amen. Sekumele siyithokozele bazalwane ukulotshwa kwamagama ethu. Hlangana kwethu yona into esiyikhalelayo ukuthi sesimkhonzile uJesu akungenzeki ukuba singafika ezulwini. Sesihlanganile sabiza imkhuleko sazothandaza bafika abazalwane amagama abo alotshiwe. Uyawubiza umfundisi umkhuleko bese kuyahlangana akuwazani kanti amagama ethu kazalotshiwe yini encwadini yokuphila. Sizokhumbuzana ukuthi noma imimoya ingasithobela kodwa ukulotshwa igama lethu libhalwe kulwela ukuthi libhalwe mawusufikile kulwela igama lakho ukuthi lingahambi sesontweni kodwa libhalwe ezulwini ngoba abanye baziwa umfundisi kodwa baziwe nasiyakhona. Yebo thina singazana kodwa iyodwa into ungase kangaka ngazamagama abhaliwe yini ngokuthi uJesu basimphakamisa uthi yena uzobadonsa abadonswanga nguwe kodwa uJesu abadonsile. Ngazamagama ethu bazalwana abhaliwe kungabukuba ukuba kwethu sesibambeze umthetho wokuthi siyohlangana siyokhonza kodwa kuhlangene abantu abangamsabi uJesu amagama abo angabhaliwe. Thokozelani ukulotshwa kwamagama encwadini yokuphila igama lakho litholakala. Ngasathokozisa abantu ngabathokozisa nalabo khonza nabo kodwa lwela igama lakho ukuthi libhaliwe. Kuba buhlungu sibiza abantu sithi abeze enkosini babizwa abantu amagama abangalotshiwe abantu beze baze badlule nawe wena osumayelile kanti wena igama lakho
bese uhamba akubhaliwe. Ayangolwa. Thokozelani. Thabela. Ake noma uhlanganisa umndeni wakho. La ukopanisa mntu Noma wakho. ngabe kufika isikhathi sebusuku niyathandaza. Awusinda kwebusuku As-a-family. sikamdeni. Kodwa nibe neqiniso. Ungabusathi sihlushwa zingane. Kanti nawe yamsuka uNkulunkulu igama lakhe aliyo. Uthenya mdimo bitso lawo aliyo. Yabona basuphana. Niyahluphana kahle kahle. Hantle liyathwenyana. Asithokozele ukulotshwa. Akathabela ngolo. Kwamagama. Kwamabitso. Into esihlanganele. Ukuthi amagama ethu alotshiwe. Umabitso awunangolwe. Thokozelani. Thabela. Lotshwa kwamagama. Ngolo wamabitso lo. Yebo ibonakaliso. Ebazalwane sengiyibonile. And amandla kaNkulunkulu ngiyawazi. And inkosi ngiyibonile isebenza. Kodwa noma sekuthandazile. Kuba khona into. Ethi kasi mina. Igama lami. Bitso laka. Bese kumele ngenze kahle phambi kwaBaba. Ngoba ngiwabonile amandla. Ngiyalazi igama ebazalwane. Igama likaJesu linamandla. Ngoba ngisho umuntu engamanga kahle. Mayimemezana igama likaJesu lo. Enamandla. Kodwa thokozelani. Kodwa thabelani. Nekhumbula lapha nobani uJohane bekhuza lo muntu lena. Ngotsa muthola. Uyabatshela uJesu. Uyabatshela Jesu. Hayi. Abamenene. Akamenene. Emelana. Akithi wayibiza igama. Nabitsa libitso. Kodwa sekwenzakalile. Igama lakho lilotshiwe na. Igama lakho libhaliwe na. Maphela impilo njengamanje. Uyayibona yini Nkosi? Ngibona nabore. Ukulotshwa kwamagama. Kungolo wamabitso. Mina ngiyazi mina mntawonge yabona nakuyatseba awulungiswa inkosi awulungiswa kumuntu noma usuqedile ngoba la sowufeli uyafakaza noma uyashumayela umoya kaNkulunkulu uzukulahla moya womdibudlawo la ukwe ola uthi khona ngeqiniso awusiyona lento awunthoye ngiyakubekezelela ngiyawukhohlela uzususayela izandla sawudumisile bethi uyadumisa awuyahlabelela indlela ohlabelela ngayo uyalehlisa isizulu bazalwane ngabona usathane ehla nangu umuntu osidukisayo kiyo umuntu odimeza udevil kodwa sithokozela kona rethabela ukulotshwa ngolwa kwamagama ethu kwamabitso ro ngabe bikho noyedwa ngiyombamba ngamazwi ami awusikabate nalmonke kamthwara kamanzwaka kodwa konke kona hohle okwayo akube yintabo lenkosi lokuthi uJesu uyena oyimele uyena oyikhulumela ngeqiniso bazalwane ngabe thina sishumayela ngabe hunarere ngabe yishumayelela yena kodwa njengoNkulunkulu onomusa wakwazi ukusimisa nasendaweni engcwelengcwele namasimo akhona abantu babesibheka bethi babesibuka besibone sibahle kazi amagama ethu ikaba mabitso ahona alotshiwe yini angozona thokozelani thabela ukulotshwa kwamagama ethu ngona wamabitso lo thokozelani ukulotshwa kwamagama enu encwadini yokuphila thokozelani ukulotshwa kwamagama enu lawo amagama abuhlungu
ayokhulunywa ingonyama yezulu kubo bonke abadelela izwi lakhe. Lawo amagama ngemnandi ayokhulunywa ingonyama yezulu kubo bonke abadelela izwi lakhe. Sesikhuleka thokozela ukulotshwa kwegama lakho. Angazi sesithandaza khona yini umuntu lesi sikhathi ongazani noJesu kale ngixoxa naloyo qala. Khona yini umuntu okhona kule ndawo othi ngiyamdinga uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni yami khona othi inkosi ngenzele umusa. Angasiphakamisa isandla sakhe ngithandaze naye. Alright, ngiyedlula. Kuyafita. Yodlula lentshumayelo ngalosuku. Ikafita theo yeli letsatsi le. Yothi uNkulunkulu mayidlulisa ngami. Ndima efitisa ka nna. Ngibona nale impahla ngiyigqoka. O tla bona le diaparo tse ke di epene ke di apere. Ngeke ukwazi ukuyilandulela. O keke ba gona o ipolella. Sesikhuleka ke manje. Sa tla rapela hiyo. Sikhuleka nabo bonke. Rapela le bona bohle. Abathi inkosi namhlanje. Ba re mhlamorena. Noma ngazana nawe. La ke tsebana le wena. Yaqala kulolu suku. Ya go pa ka tsatsi le. Kuthi ngathokozeli. O ke ska ka thabela. Ukuthontelwa imoya. Kodwa ngicela ukuthokozela ukulotshwa kwegama lakho. Uthabela ngolo wabitho la. Sothandaza njengebandla. Sa rapela ska putheo. Siyakhuleka. Ya rapela. Sasithandaza sonke singavala amabhayibheli. Uba ka kwala